Oraka-Aparima is my home. Gives me licence to go and do what I do. I'm a mutton birder. I was brought up on Tītī Islands, so I know what it's meant to look like, I know what it should look like, I know what a natural environment does and how it operates. E kai ngā kauana tēnei manawa titi a Stewart Bull ki tōna taiao. Nōna e whakatipu ana ki roto o murihiku ko te hīika ko te hopū titi, te mahi. I whita ai tōna aronga ki ngā take taiao me te whai i ngā poari, pēnei i a Predator Free Rakiura me te Rakiura Tītī Committee, nā e nei mahi i riro i aia te tohu hīranga o te koini i te tau 2018. Coming back home to Riverton in the off-season from crayfishing, popped into the Ōraka-Aparima Māori Committee at the time, and they said to me, hey, we've got a resource consent, so that probably got me more involved. Neke atu i te 18 tau e whakakanohi ana e ia i tōna runaka a Oraka-Aparima ki te poari o te Rūnanga o Ngāi Tahu. Being with iwi, I'll say iwi's the only consistency that's in amongst us trying to deal with the environment. So you deal with the Pākehā agencies and such like, which change every 3 years. And so you might get to a place where you come to an understandings and agreements. Next minute, there's a whole change of personnel that you're dealing with. So as I say, the only consistency in all that is Māori. Ko tuku koe tō katoa. He whiringa toa ia mo te mātā pūputu o te tau. Ko tā Bull, ko te akiaki o tōna rahi e whakahihiko ana i aia anō, kia haere tonu me ngā mahi taiao. The Oraka-Aparima has just given me an opportunity to do the mahi on behalf of all ngā rūnanga. Hopefully we can start setting precedents and such like in murihiku that others might like to follow and maybe should follow. Once again, it's not a privilege, it's a responsibility. But you've still got to keep on keeping on and hopefully you can get a wee win along the way, you know, so, and just encourage others to do likewise. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.